Jedno znam. Srpska napredna stranka u Požarevcu je u protekle 3 godine imala prilike da uvidi gde su u lokalnoj administraciji i gradskoj upravi kočnice. Ko i kako ih pritiska, ali nismo imali poluge da ih otklonimo u potpunosti. Imamo rešenje, znamo kako, imamo i snage. Za konačan uspeh potreban nam je samo glas naroda 24. aprila. Glas koji nikada nije bio jači, nikada jasniji. Snaga i podrška nam dolaze iz vrha države i taj vetar moramo iskoristiti za naša jedra. Sada je vreme. Energija koja nam je nadohvat ruke mora biti iskorišćena za pokretanje novih fabrika, za uređenje grada i naših sela. Pružamo ruku svima koji dele naše i stavove svih građana Požarevca koji žele da ostanu njemu. Sada je jasno. Ujedinjenim možemo sve. Zaokruži 1. Aleksandar Vučić. Srbija pobeđuje.